Kitabu cha Isaya mrengo na mrongo 505 mstari wa kwanza. Ni hanare kuluhira uvoro fruwa kuza nao vize ni hanare nyeswa nguvu za Bwana maana iyo kulambere remsamsanga na remzijikeza inti furufu iye kana umbo eduzo wa kufuhenda fumuloli na kumtamani kamfulo na kihalo ni atu mtu wa huzuni nyinji na amanyaye kushikitika ni noni atuma mtuha mahe wamumvudhia na kafumonere kitu ujori wenye wagahala makongo gehu na kulumira kwehu elafukiwa na ukala wadhibiwa na kutesoni mlungu kwa uto makosage elewangi somaranga kwa uto makosagehu akisonyolo kwa utiririwehu fupata dheru kwa adhabirio mpata na kwa kupigwa kwa kwakwe siswifa hola siswi hosi fuzangamika ngira here ngonzi kila mwenga aza galuka na kutua ngira ye mwenye na bwanaza muhika iye makosage ugosi wonero ni kuteswa ela kagunulira kanoke bule yeo kala here ngonzi longoza yo kwenda kichinjoni na eza here mwana ngonzi anyamalashe vereza iye amunyola ye nyoga iye na ye wanyamala koko nerona kwa kuhukumiwa wa uswa kana mtoli mae kunena zuza kisha ziche kwa ukala wa uso na kikwa kurenensia au mario moyo wapigo kwa utuwa makosa gatu angu kaiza kifazi kwa unga na atiriri akikwa unga na matajiri iza wakahende refujo hedu kunena ulongo ela kiza ore ni mahenzo ga Bwana kumsonyola na kumuhenda asirime na iza Bwana ndagahenda maishaga ya kalisada kaya makosa iya ndacho na kisha ziche na maishaga ganda kalamare na mahenzoga Bwana ganda timira kukira kwakwe andao na matunda kusirima kwe na aridhike kukira na marifa ga kwakwe mhumiki wangu mwenye hacha andahenda nji makala yenye hachi na yanda uhala utiriri wao kwa vision ndampa mtalo haunga na abomu na yanda gasha nyara haunga na yenye nguvu kwa ukalazi mbosira kufa na kitawala jao mwenga na yenye makosa ela wahala dhambi za anji na kuvuyira henda makosa